Yeah, make us say, I would have been a baswa, ubebedi, birthday party beer. But my dear twins have a friend one. So what they say wedding, traditional one. And I said, dear, you met dear beer, a far and yum, and a hunch shane, if you dear, a woman said dear pa, and to mess around. If you are school, where we are upon, and a human was near we are upon what was Bonnie Bacan said graduation, I'm a dove wing. A one more pet number to me, as some pa. In Southern Shamudia who do be a mobile dear, mobile here, live band, I was here, but my dear, Fakwa time. A YFL group band, a din in ye, a YFL group band, one more pet, and over to me, some pa. The entire way, may shall say, would you my dear Fakwa dying, a YFL group band, and ye. Oba yen Tenya, Yajuma dear your quality sound, and a sound so professional instrumentalist. The sound so professional instrument, papa be quality sounder, one second hour, small will say yes. If you didn't know, and what the party Miss Ramadoff wing. But my dear will not say, not to suffer fresh first group band, number some pa. Upe chia kwanya, Yawatema, Committee 22, Ba Rosso inside Honum, any woman. Yahoman in ye, a 0242 965 391 0242 965 391 and I 0541 149 741 0541 149 741. Insu papa de noa any Lumba super insua obiaja to mu se eye na FDA po ede ne stamp ede asisu insua wono ma etimi ebo adwuma ye ewo ni pedua ni manu nti se nhyemude bi na wo ye bibi biara wo ye a wo hie nsuo ede asoma oho de engoto nsuo bia bomode ansa wonsa ebetimi aka Lumba super ni bi ye wo so distributors bebre ewon krampri mantem hanom na emom sa wo penododo etu dia frempenifor 0549 889 685 and 0549436616. I can count for Ben when you say Kunya Besuma Vieno, a dear major so your offer, or say a dear your one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mounted in and a bunch of one. Otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ye die when ya pa ya de kasebono etiri mwankasa ebesemo nansa na no me wo fase rose gold osidi ye kasebono eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebono ni aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitumrika ne hia yen ewo Facebook and efinse YouTube na yamfa kasebono entiri mankasa ensam ya hia kasebono se e de from my Ghana ya pie mantemu ewo awrahosemum enkra betodwa echiremam owura bia wade mfinhia no ebeye aduasa ede krom endada na yekusiada na wale mu chirem se wo wura mu ewo turom Dominion City eno ne yekrodua eno no wo adweso eye kuroduanim ewo New Jaben South mensenem ewo piementem am owura bi ena nipa bi age ne kra e de afiri ne nsem na nabusuafo ekirem sei owura meka sei onka atiasefo ho bio no de din e de Mr Isaac ano na oye fashion designer oye adwumadin ye power no ankata ne tailor shop a wa bie ne kamapa eno no pen Kofoludia Sport Stadium na enkra abato die kasebo pronounce kirem say Mr Anwei chesedi pa bi atete no edna tentesam etimage ne kra ede afri ne nsem omo wie ya wono mabono ne fa adeja na omo de amu no akoto Dominion City aya omo kirem say chese aya sande na ese ono na ewu ni wu na so mu kirem say hwe mpa beto dwa kire say owura yi enya de ono wankasa ena oje ne kra efi ne nsem papem sem na yekesai wanom entumi hu nipakura otumi tu sa na maboni agi owura ne den ede Isaac Anoi ekram ede afrit nsemum na de chempote honom ekirem sei endrada ahomache wanom so de firi omapiem oma adamu pie bontena chese krachi no de honom a chese nefa omabona deja no de mujama muja epram nom na meka sei yade a omutuso owura ne mfie no beye mfinhia aduasa ekwa aduanan ene wanya chese wo hwe eye boxer short pe boxer nko a ene hye na oda honom na de hye ne bia kasa ekirem a
asem we si ye no ma abo post for am na post for hyase a won ma hwehwem mapa e de afa owura ne den e de Isaac ano ewi ehom na eno na de kasebo ene assembly member e de ma Adjoa town eye electoral area oniminyamfo Samuel ata amatwetwe nkoma no kirem ta sem ya si no te se ne ho adwire no eye na nwanwa firi se sabe krado ne ho na ba ne se dia na ho ba monsem enkon kan o kirem am edu ba bi mpo a wo fa montene so am enyinam kanea te se ne street box no ebi ni honom enti kroma yetum se ya enti so bi di bone mpo osumase a obi ampo hu na ja watumi apa hontoma enti obesra ban eka ne enti na aka to ade sha wonom kompotem honom o ma ho ba monsem ede samunti abama no homoden na posufo emma prompotem na wachi nso eye street box ahodo ahyehye na bamwa no momode amanyinam kanea na se be ya nipa bi edi bone a wonom betumi apa no hontoma ode nsem sei to dear Cassiabo enim. I received a phone call in the morning around 6 o'clock a.m. that there is a dead body around. So, as part of our duties and responsibilities in the community, I have to also come around and see what is going on. So, when I came around and I saw that there is a dead body around, so what I have to do is to inform the police for them to also come around to check what happened over there. So, that is what, for me, I was informed. Saying the dead body that I've seen, that is the only thing I can say for now. That's the only thing I can see for now because I can't foretell where the body comes from or where the person stays. So we are waiting for the police to also come and do their investigation so that finally we will get to know what happened, what really transpired. Well, it's around, okay, it's 2 hours. Let me say 2 hours. From the time that I came here, I've spent almost 2 hours here. They came around to take 1 or 2 pictures and they said they are going to bring a bag so that we can put the dead body inside. Apparently, I'm waiting for them to also come in. I'm very disturbed because it is not pleasant for you being in a community and all of a sudden hearing such news. So what is happening, one way or the other, I'm urging the government to come to our aid because looking around, the security system is also bad. We need street light to also be fixing in the community so that one way or the other, if supposing there is street light or there is light here, probably 1 or 2 people might have seen what happened. But asking around, they said they didn't know anything, just waking up to see that the body is being lighted. So probably I'm pleading to the government that they should come to our aid and assist us because we need lighting, we need security here as well. Since this place is a developing community. DLFM 106.9. Any awoti ye ono no ya assembly member edema Adjoa town electoral area. Oniminyamfo Samuel ata amo enamote ninken. Yentwa Kasiabone so na ochehene osagefo amoti ofo wipeni akasa e de afensu yire ekọ so eye Adjoa de twam aye omo bosome no e won fimpim yenu ne aduonu nsia yi mu echemu so bibiara ne ho kaye bia no omane ko sesan se ensuo no efa nipa bebre ama omo hwere omo kra bebre na so no majapade etimi eseye na osagefo amoti ofo wipeni ekasa na ochemu se onu de ohu ne se ye ne ma bia memfo no eye no eno ananamsansu yiri no etimi efa nipa bebre sansa denti ana abetutu nra ede agu basabasa betu nra ede agu gates mu nsuo to na afe na wuhwe ye bola ni na edigu me ha adwen enu tuno hu ni settlememfo ni bi niam bi omoye no eno nanamso masu yiri no etimi eba na sasen yesa niam no mantimi enjaya anhwa na daachi bi no man mafa na ba bia no nsu yiri etimi ahoma adwen na ye ochehene edi nsemi edi tuja ewa bra na omudi achim Ebuakwa state eye ohum afahye no ana team na eda so aye rejuvenating our custom for sustainability and nature connection no cause so ewo for wipeni eye chebi meme ne etwemu eye kita sabosom ne de toso enan ewo mfimpim yenu ne aduonu nsia yi mu ana moto for wipeni ekasa na ochemu se wasa abai ebomode ahwe se ombetimi aye bibi ede afa na emomanya abai ne nko adwuma so betimi aye efotu eye timemfo ni na afo so momomode ahwe sa honidi ho nsem ehu ebetimi ehia omo nkoto bola engu nsuo mu nsuo to na afi na ototo bola egu basabasa ha adwe ntitimemfo ne so no emfa se futu enentimi embo oman no
And I say, my two on you, so I told you, I bet you to be a better baby. So, what did you we are to Bola, a good baby. We are here. We are Baller. No, to have got them. We are on Yamigo. And your foot is here. We are more near my hotel. I'm Naya Brabum. Now, shall we a person of Kunya? Now, one person will be here. Onyame asho DLFM 106.9 opani bia when you go jawem na check wa ho se o be transe fe bia nan fe bi onu ma bia se ayo so bisa wo ho se wa boa obi wa makoda bia yeye wa makoda bia anya djuma bisa wo na mo mo dia na DLFM 106.9 Eni ya uti ye ayoche hine osaje for amotia ofuripeni na enuachi ana local government minister ya Ahmed Ibrahim ekasa ana oche mu se eyade omofa adwense nka ahemfo mpenifo no mbetimi adiam omaka omo ho abomu sanso ana assembly members ene eyemrahebedwafo omo so wa abem no mbeka omu ni na abomu sane abeyo mbetimi afa adwen ediama oman ne sanse saban ebomodin ade sanipa weni na ehwa adwen omo efade ma oman ne betimi abo amoman ne so no etimi akwa anim na nsu yiri ahodro so efa amanfo ne to ebetimi etwa One say, Omunfa Nananum Atrankunya, Nananum Ahimfu, assembly men, members of parliament, and Kamamunu, Nania Kobia, Ubia, and India tree, and Nania Kanyani say, we are building the Ghana we want together. Therefore, rejuvenating our customs and reconnecting to nature. Said it me and Yanama Kaya, Pia, Nafladia, Eba last week, Amma, and Ghana man penny, Assam one say near Uyano or non so Obegua Amayatmiaye Amanayasi Yedamasi and we be DLFM 106.9 Eniya uti ye a local government minister ya Ahmed Ibrahim na manibo ye nsem choni continue kofi obo ana di frepo emantemo ebesumye Yan toa kasebo no so ane nyina mu ewo nkran pompure mantem ne enkopie mum ewo gasout mensenem ewo nkran mantem mu dia ade hia wonom ewo amasaman obeye enafi eyi kan dobro wade mu kirem sei ene yamfin champi ntamu nie ana wonom akwan atete apro na apansam awie se kontebi wade mu kirem sei empenifo ne tua afibia dua omanga na mpenifo ene MPP NDC na wonom atam ballot box kakraka kwesi honom na manfato santre na yeto aba na bi mukura bo atwede asa sebe na aba betumi abegitumi amu kirem sei debia moto aba wi a omunya omen aba moto no esonfaso akura efrise na nsen sede omakwan na je no aja sabe amasaman obeye ni potem de enka oman Ghana ho wode mu kirem sei yene wane say na amen oman Ghana de hya wode mo amasaman obeye potem nso no omunyina ne ga south mense no obi atuato oman Ghana mpenifo nya omosonfaso pam inti eba ne say na eba mpotudwoma bi de say akwan am oman mu mpenifo atwa wonom agya ena no senti mpenisi sabe se woyefuni oya na wanfe wosi a aya na yehu mobo inti ene ade hye mebunu ni ade hye omwa amasaman obeye ena afin so ga south mense no omode atomugu montene to kiremi say said ya do ne de omoye pa omoye ye chichenchenche ka kire omaga na mpanifo ese sese yi de dono afron tegale ahokira ba pam won ma kwa ne nyewu obi nko na obi aba edra hamacha sabe kwabane wo moden adwade abono motoam da sem prada ekwagina ekwanchan epeka no ka na ebi nko ene bia be obegina ho sando hiripi na ka bia ma ahyenkafo ahye nyina se jesa taisi nep ai break na tia faso jesa be yadwoma pon be kofie no na fitafo adi usika nyina omukyem sabe ede adwumafo nie ne santi ni nyina ya kwambone nipa nam so nti ombesra pan onye bibi mfanfa ho ene ode acha ade hye ne ye no ede sa nwom ne mu me course nya de wa omukyem se ne school fompo enya kan fa nko school chesa bas ne ba okonne ade beche na sente omunya ka kran fa nko school enfutro pa ne nteche ni pene mu amasam obeye mpotem ho no omukyem se in fact asem we de watokodo pam ema ade hye gemre na wonom ne ekabopurement manam sini edema DL 106.9 kasebo eyam wofa se Emmanuel Opoku Adusi
dodo ambano mane sɛ DJ Atichen kono mu kyerem sɛ in fact sɛ de akwan bi pa hye no wofa so enye yo ebe da ne man ho kyɛ sɛ porto no emu soso papa ɛsena bura aden omu kyerem sɛ afi na ho ne de ayɛ kɛse pam ɛkwane bɛdo ho sensɛm enkonkan ɛna bɔwura mpotem ho no ma kyɛ sɛ nipa pii na akwatena ho no ma ɔmasum adwe wɔnom ɛnam so yire nti nanso akwanbɔne nti nipa pii na ɔmo so mamɔde akwatena amasam obeye ne mpotem ɔmo kyerem na adwade nyina yɛbasa enti ambasa na ban dedro yi de wɔne ma hye betwani ɛne aban na musini ɔko no so pawa ma ɔmatena ma yɛ den na mo hyia mo no moto nwum sei edi kan de praprakwam ɛde mo yɛ kyerɛ no DLFM, enti we no omo say no road no car enti sakwan ni hode a car de omfa so ntie ne oman Ghana kwantufo a wono pe car afo akwa adwuma so oma ma obi amfo kamputem honom sana school fo so mu ko su obi aye stranded obi agina kwan ho tumi enko embana no akire no ena me wo fa se Emmanuel Poku Adusi ena de twetwe nko nsem sei na wono de dan DL kasebo ya kwani prayer sama ala ba do triggership because of MP that warranty jeli area ka ya tamu ya to mo biara ya ni talibi no road no car ya yi ekwani am sini that 3 months mo ya kwailo you want the road now you want the road now me dey takwa o be ya na ya tina me say ya kwailo sama to to I dey test the can't do this finish all right let's talk about and I'm pleading to His Excellency John Dramani Mahama. Please, what is happening on this road is very, very bad. And we've learnt that it's in the books, highways or whatever, those people who are in control of the roads, that this road has been half-fatted, which is a lie. Please, His Excellency John Dramani Mahama. Maweniko assemblies new, from drip machines in our, who see your financial man. This is the assemblies. Sir, we just said, Amasamai, and it was a caswa, obey your road. Acquired the Kohubo, so we shall send a nipa to a cotton hobo, and then important one. Let us a crown Biana, ABA, you do a Blakuma, KFC, you want when you go, who say yes, and perform our principal papa. Elianya easy, Miami Wafa say, Champion Taylor, and put him one what here, na or Pompan or coffee, now we chumpo quasi and a new hancho, and a Yasimukuma cram. It don't be said, sir, drip machines, you know. Men say no or more the yan china man I said dear dia na akwan ho dem na mfidie si honom na muntumi mfanyi die emu owrem na eno achi na oniminyamfo Hamid Elias ono wa unit committee member edemo obeye electoral area kire mu say o mode de nkrata akwakoma assembly no agbomode adoma ye de akire wonom kwambo na monam so nyina bapem assembly yi hwebode asem akire din pani bia mo wanfanfa hom o kire mu asese de kwana te bia koye no se nipa firifia akwa adwuma ba obi tu kwan no enya asem keto agye se obabere saa obaba na odwonku sisi babia ya woya ede adea o kirema de eku omokura mpo ye fe no chese ena hyankafo no bo omope na omogye agyam abo pa chese de ompe na omoye enam kwanfo ni nti omosira ban de dro yi de abanya ma school fo mo fa na de hye no wonom sunu egugye mpa. We've sent petitions to the assembly several times, we've sent complaints to the assembly several times, and our needs have not been catered to. We've gone there, we made several complaints, and they are not helping us. People can be overcharging children here. People don't get past their workplaces, and it's become a problem. Their vehicles are broken down, and there's no vehicle to get to your workplace, and it's a major problem. So that's why today, we the community want to stage a demonstration to show the authorities that we need help. And no. And I'm waiting, and then yesterday. Na ya da ya odi ade ade akire mpani for say yenso yehia emwani a wuti ani den aden
Hamid Elias or unit committee member Edema Obeye electoral area. Namani boy Yensem training. Emmanuel Opoku Adusi. Dudabon man is a DJ active and a different Amasamai. A ye gas out mentioning we ye gawes mentioning Ebesum ye. Yantua Kasia Boneso na Liberty AG Cooperative Savings and Social Services Society Limited for Eden Sema Tuja HM say a yen fimpim yenu ni aduonu ma fini mu ne de omusika semetimi akosru ye pa report abetoja HM say akosu beye 968%. No more than semi edituja ewa society second annual general meeting. Koswa na team and that's so a growing in strength, securing our financial future. And no any team and that Jumedian so na board chairman Mr. Francis Akomia Agyei. Kasaye HM so shen fimpim yelunia donunum nima no any afio musika sem etimi eko ye panasha covid mrenim na nacha se o musika semu how pa na omu film na nya asem ketwa na so se no matimi ahwe se bibia betimi akoso ye omudwumadi omudi no impuntu nso no etimi abemu na ye Mr. J any shareholders atwetwen komo na ochemu se ye omu net income no se etimi akoso be 968% asika na free a year 29,198.24 Ghana cedis. Ewa mfimpim yenu ni aduonu na inimu etimi ako a year 311,853.76 Ghana cedis. Ewa mfimpim yenu any aduonu nimu na ukwa a year total asseta. Eno na etimi ako shobaye 51.64%. Etimi free a year 5,669,883.15 Ghana cedis. Edi ako 8,597,783.89 Ghana cedis. Na chesom sika semno. Etimi enyini ako na niwiye papa na ye chairman kasaye. HM say ayom customer no momo dia emwa sane be omsujumedi omudi no. Bibia ebetimi akosie sansan fimpim yenu ni aduonunum ni mu de eyade omsika sem etimi akwanimie papa na odin sem say edituja. And the annual general meeting, the year shareholders in the share for the year 2025 financial year. Embra share say afina so a you dey and ibu akontache shareholders. It's 2025 year. Afina a check akrabat mem say it year na ye budget for the current year to money for approval or more approval. And the dividend ye ma shareholders for the year 2025 financial year. The 2 months you propose 10% and so more Adjoa na after 2025 the UAD economy if say your net income there was an increase of 968%. It's fantastic. Yeah, they compare the Nyano 2024 now in figures 301,000 plus 1,000 compared to 29,000 for the year 2024. The next say the year 2025 financial year. You may be eco pa. Inti ene say ne shareholders Asia annual general meeting. Ni gua na dividends e more money a budget for the current year. Omo editum. Inti any audited account for 2025. Yeni na yedi to your shareholders. DLFM 106.9. Almost able. Eniya uti ye board chairman at the Liberty AG Cooperative Savings and Social Services Society Limited Mr. Francis Akomia Agyei Nanuachi ana Loans Committee Chairman Mr. David Donyina Ekasaye HM say Ade Australia Society ne so edition beye 4,320,920.29 Ghana cedis anachese omonso etimi edition mu ewa finimu a wo hwe omonso so omuji loan na anachese omo ye 142 emu ma 69 ana mema 64 na ekuo nso omo beje ye no 9 patches omonso ebomode ahwe so omuji medie betimi akoso na okasaye HM se members na was say omonso etimi bu ansa na be ya interest rate no so ebetimi ate ediama no account no so de bia na omo update se na be ya omonso omo gibisia na omonsa ebetimi akebi Agasco ebotaye ni say ye shareholders no bia obedi eyi enti ade ba ko aye ni say
Obana so pebusia dia kwahye wodwuma mu a ye no tenase ne kire se ne ehihye na ye na ye boa wo ya advice o ne educate ne ye guide o se ne be a wo na afiwe se no loan no ye ma loan pa o hwe nipa dodo a ye ma wo loan na 142 nipa do mo apply loan wa ye de ma wa ma na wo mu 69 and a man say wo mu 64 nti ye ma ni baka kra bi be emotwepe no ma ya ma dia ma wo chese na o mu sise no nti afia ye kɔ yi no se ne na board chairman kan ne nya mfaso e pa no mfaso no se pese members no so esu edi so mfaso nti sika wo ho momra no mu be apply for loan mo ba apply loan na won krata e be ma mo se ne be ya mo madwuma be yi so madwuma shareholders na adwuma yi a yen so a ye adwuma no yes adwuma DLFM 106.9 Enia Uti ye Loans Committee Chairman at the Liberty AG Cooperative Savings and Social Services Society Limited. Mr. David Donina na manibo yen sem choni Barbara Cranton and Edebesumi. Yan toa kasiyabonu swe na yen free asantement yan toa sunko piemum. Ewa bonne mpotem ye kwa kupiemu ewa time. Mensenim ewa bona mantenim. Na meka say enam ahinse hunso mansutwenti no. Chesobo wura bedu krodua no mu a. Enya semkumo asomdwe pa de anya de a. Ebi hyada ewo ho no mokra. Enam ahinse obitumi a opedi nti no. Eni ekuro no ayebisi basam. Na matre nkonnwa moda krodua na no akase kirem say. Bebe modre de wonam besra de hye won potem ho ne say. Omusire obiam. Obia mo no homoden say. Obetumanya opapa ene woto ama ne nua na afei so mu nyina de odosoronko e de abo eye bedu krodo na chi na atumi apre ekonanim empuntomu na matre nkodwe kirem sei so obi atumi boa na kasantwi wotan wunua ene amente ase akunwa ne de ye den amia na esemi de amfa mame ne tuo beto ne pani nyina sa krodo mu kra wo pa eno betumi aboma asomdwe a mope no wanom atumi akrasom na bedu na matre nkodwa akase kirem sei wanom besre adehye mpotem ho nyina se masomdwe ho hia on papa na momma na fanfa no kredie entimi enya adwuma na mu kirem sesei ena mansotwe a ekoso efonyin popo no ena wada bedu kredie na mu kirem se hina ote akunwa sesei no de den ade nana eye agyatadua eye konwindan ono de sesei no eye ade a oyo hene prekope ade makredie no na momma sam no awo court ntimira asem no asem di bia ne de enya de obetumi akase onye ohene anase oyana na momu no se court no womadia transam no su wiam e wona be hu ba bia susan e de bodo hono ebeto na na kirem sei meka se o ma no enam asemboni nti ene ye chese na asem di bia nti patapia to nso ya na ye demra ene woro ti se sei ko de ma obi anka se ohina trakunwa se onye ohina momu no montwa nkopem se court no ebesi aginasie court no si aginasie ne wie no oba se ohina no omonyini ntum so onye hina won betia se nipa oba no bata na chia bom pedudwuma tumi akoso na momu se court no si dia se ono ana nye hina dia e kire di nti omunyina anya odo baako na omunyina nkekire bedu na kobasa mentemo ase ne yimu ba asomdja mo paninya dia woro msa ebetimi aka wo oman hene ewo badu a din a yede frana ne se dagbo badu kasamu a yede ba twi kasama eye nana kwanga we dan bolege bia badu akrosuma agentadua a otoso enum wasa akire nananom ewa amamre kwan so a amane ne amamre nhihye bia asese waye eno nti nananom traditional council yagine tumpra kompe se ono na oye oman hina owo badu ha emprempre eno nti ni ayegina we so aka ne se yemfa buo ene anidie emma wona emra emma ho kwan se odi sa asemi na wonkoso eni asem no enkosi bra wode ho emu ayebeba badu traditional council aya crowd se basse asem ni enumu ensesan yeba na court eka se nana owoso mprempre otoaso edi hene na enye yie na esese wosesa ede ohen foforo ba traditional council no aya crowd se ye ne sa ohen no ebe ye adwuma se amamre ni ho a enye nipa hunu bia na ede beto baduman anim eye nananom atrankonwa yen ne ye beka se amamre ni ho na se yen ka se amamre ni ho dia obia ni ho betuma firi ye chi aka
aka sɛ amammerɛ ni hɔ amammerɛ wɔ hɔ san sɛ yɛgu so a yɛperform yɛamammerɛ memeti hɔ yi medi asuafoɔ akonnwa medi mamammerɛ pɛpɛɛpɛ san sɛ me nananom a ɔmawu a ɔmni hɔ nsamanfoɔ no ɔmo bɛdidi afi so ɔmo bɛdidi nti sɛ wokɔsi wɔ ɔmo kwan sɛ ɔmo nidi a na de nti na ɛwɔ sɛ metena hɔ ɛhwɛ sɛ me ma me nananom nidi na ho asɛmanyen nananom ne de ɔyɛ de ɔmo bɛdi enti wo yɛ de amammerɛ ane amane bɛyɛ adwuma ɛne a wote na matere nkonwa wɔnom wɔ ɛyɛ tan mensenem ɛwɔ bono mantenem bɛde kurodua no mahemfo ɛna wote wɔnom ɛni Yantoa Kasiabone so na MPP constituency chairman ade mama son kwanta Mr. Wusu Mensa akasa echemu so bebo ne homodin aboabo ye MPP members ni nyina no sane ebeya mfimpi mienu ne aduonu watwe abato no mo so no omo betimi ato ne ye no odinsemi editudwa ewa abra omo ye vetting ewo Kumase ewo eye kitansabosom ne de tosu eye duba ko mfimpi mienu ne aduonu nsia efa constituency executive election a omo eba abeye ana ochemu se nkabom ehu hie sanso omo kom hu bom a omo betimi aboa ama Dr. Mahmoud Bawumia etimi edinkunim ewo mfimpi mienu ne aduonu watwe abato en mesan se Ghana fo ni na edi adanse sensem a ye ndisi aban no ebeka ye na nya ade omo etimi edi so enu nti na ye Dr. Mahmoud Bawumia etimi eba na omo so ye omo hye payi a ebetimi aboa omo mesan se Dr. Mahmoud Bawumia de obetimi ahwe mampuntudwuma etimi akoso Nhyiraba Bawumia ni vision kese ne na nisu ade papa opeso de beso oman Ghana no this time Ghana fo kakra I think say ebetina se ye de Nhyiraba Bawumia ba no de abesisa semuni Ghana fo ebesere won munya hototo nya rehemu se Nhyiraba Bawumia ene MPP amanyoku 2028 yes ye bia mbosan de 2 minutes aben mayen se na be ya ni mapa na Nhyiraba Kwadwo so ene can go back to President Gofo pension nyina ye de bana Nhyiraba Bawumia be hyem kina san ya mana trasa na magana fo nso enya omuso mfaso number 2 aye Usumensa eja me first step na me dia ba wi second term ana me san akui na me say party for gidi omo wode ma me arehemu omo wode ma me enkabo ma me no mu nyina wo se na be party term bia no asumdwe ne enkabo bebe mu no bekoso aye gidi nso omo ma me no omukoso anyi Eni ya uti ye MPP constituency chairman ede mama son kwanta ye Mr. Owusu Mensa na no echi ana omo gina sa omo so ebetimi ato omo so aba ekasa ye echemu se omo bebo omo homode ahese MPP amanyokuo no ebetimi aba aben ebu na bem omo hia nkofo bi se ya ye be se omo kwan na aka omo support na omo hu de ewo so omo ye se ye ka omo shebu ye ta omo te se omo kwan ya emo mo de ka party ma ta na to ne be kosoro Ghana so let's be ta na to so be favor me se fata se otite na edumadi na ye chairmanship position no be fa na no so me hwe atoto ne mama mensi no fa ne to mapa if me aga sa me be so titire na edumadi ni mu na me de okuru ye mapa nkabo mapa eba 2028 ya mo den ayi nkabo se e be kan ye mo abom na ya ba ko fi se mpedi fo se prayo we ni ba ko a ebu ba o kan ebom a ubum a enya de emu enti watimi wakame eni niema ense se ye no o si jari nyina ye kan mu ba ko Eni ya uti ye omo gina siento omo so aba ewo manso enkwanta na amaniboye nsentro Samuel Foribuaten ana de besomye we ye nyina we so na ye kan ka madwene kire ni bi fan so we ewo yem Facebook no eso dia na ye ko eyetema na me wo fa se Sandra beka dia ba na o se o ma ya ha o ne wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa in fact wo we live e the free time free zone na kase ne ye testy angasa eja wo mu pam sister Adjoa in fact also you are looking so splendid na this afternoon we dey easy kura na menso metesen ha Sandra metesen uhu mi ma ya de se kwakua mbodua ho na nka twere sa kure Adjoa is so splendid na me de manya hwe enipa you me man so ya moso kan for me na man kan for sika o send a regards special regards to Mrs. Presra Fosu Otobroni odo too much on hu na bibi ya no kra na ni abada gideje opena sempa we Sandra abeka tema free zone na Regina Bode ya ba no so ma ya ha o my lawyer wofa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa we in fact mo ye adwumaden so my Ghana som papa na kase bo nam tema we nya temon wose kasebo na namache mota market wonum to biate yenkan wie ya minchira ya pa na kasebo ne great news pa na dole ya Jewa Jedi abana wose daddy Lumba ba Sammy B o ma ya ha o na ohwe live free ya Christian village achemwata encha kase yenkoma DLFM
eye workers ni nyina na news ni de woja wo mpa ija wo mankasa ona po solofu ne solofufui na de aka no de aka ho ne de mfa ntime ha me ho kra aha wase aleche kwankwe kakadiama ano aleche kwankwe kakadiama na de aka ho de aba ye me wo fazu be gumani mu ase de bia na osade aba na wase dear news today de in fact ojani ye too much na obera samo de abosi taxi driver ni obera samo tema new town omenya ha oni adwumaden kese aye bo Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa na wase otien life ana ni taxi ni efi oni passengers ni nyina na wo mu nyina etie kase bo omenya yiko no wachia ne brother Dennis Aboakwa aka Kamoko na vinsi na eye oberema odru asare eye apesamaka ehene apesamaka hene wo ye akuapem okurase oda wo mu nyina se se wie wo mu tie kase bo na wensi am wofa se Hansen Dodi Jenso man ya ha Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa de ase pana dwumaden sonko ayepo esom o man Ghana mo hwe live e de freye Atomic Hotel Dansoman Hansen Dodi ni kasebo ne yo napu no so e de aba awiam na kasebo ne yebunu komani ade yakwana nsan be so no Blasters for no in fact mo kwaye ade pa Sikapa se no Jesse no ho nsam de sen wukurum Liaya ne de kana aba no Ekaba kabaro ene se Kofi Kinata e de nwompa bre yen se ne edisi asa se ensu chedie no ahya ase ye ba isi a se Ghana mai Sikapa de koma black star ofanya panchi fu man gramo fu ni salla every say am follow e balo even na pia mondiano and even the fanboy Sammy go fista ye wi Ostra for some 5 na da go be share France no I just say they can turn back in the soji mogo. It's mo fanya punchi fu. E punchi fu. O fanya punchi fu na Black Stars team we diabu. I'm o fanya punchi fu. E punchi fu. O fanya punchi fu na Black Stars team we diabu. Ghana players hot talk players house of four players medium players Australia for some 5 and I'm Bessia Brazil I just say you can take up back in the soji mogos DLFM na Black Stars team we diabu echredin and they say no Kofi Kinata de no ya de atwere baabi he say we na latest one na family de no e da bi emfa tesi ano me wo fa si che de na ekro o se mo tete sika e di fie hiafo sikam e do koma wo ma bo mo bra wa bruchiri se mo nsanjindi mo fa sika ne nyam ponchifo ne nyam fa ma ye nuanom kremafo mfa nya sara mo mpa ye mayen ni benya hoden abobra jo some time dey ye we yo we fine boy sam no to festa for no and they say dem wo fa si chei na de na wo krum aha Kofi Kinata de wa ya de pa ba na nwom na de am say esi de do ne yaduru chei feska nyam ponjifo Kofi nya bi kura ko nya ponchi anga samri kenya ba ko akuna ofufu awie enya sa ma haye pa etina na Adjoa Sikapa na konwa na ene eye Monday ntino that the Lumba special enya simuku kura na DJ afiba do mo de bia ba te wa hu afiba akofa bi di abanti yanka ho asem a obetuma me yeyedi enti we ya woda sononko a efira afiba nchen ode aba wo se ne na ade nyina Cynthia na eye Agyele sowa Cynthia na Agyele sowa ene ye ne birthday enti bro form de aba no say wishing you joy, laughter, good health and all of God's blessings in this new year. May everything you wish comes to pass. Wasinya minchira opinu awoda no. Wanya na sonko kra. Ne mpa bo ne say, obepeje wa fira dumu akwadumu. Ekwatenten onyini kire mu ode. Said wa ho fete no. Nyankopon manhira no nya kese na nya mpirim samfama. Happy birthday. Every the international DJ Afiba nchen. No se yamfama ya de nyina Cynthia na Agyele so nyame hye opinu awda no onya na sonko kura ka se bone ye de si musamufo ne ya maze mebela ntwesemu edemayen champion teller de kopie mu ewo Facebook and afiti makasebo no wonya bi ehwe ye Mesa Samera kwa DJ Zigby echinchim kase frem fuma de sum ya wiai akenkanfo ye banu edi ameje so ye wofa wase ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ane bantwere bona na
otafiri jame ne mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa. yes also me wo fa se na Adjoa Siki a kire mo hima kwame yafum ana afin so sexy journalist eba na ba enanya sim kuma koso na fide na DLFM 106.9 samre kure dadi Lumba Monday special ene to ase mo nyina mo ene tia ade hye Give us P capsules. Give it to me, baby.